polling do wek nangji until and unless repolling awek pulo tante labang so repolling bibedet pulo tante labang so I fake bangke wrong inkoira throw constituency pen kupi tongke koine ke iltum laga daito obe lahelo litum ke than bachini tungke lasi bini da iltu labang so a playground long pathua klam long tong sukot pen kachep tong bang ke lahelo iltum that immediately honorable DC West Karbiang long iltum han nang humri nangji ben iltum han assurance nang pinangji de Bithung constituency repolling bipopo idak assurance nang pinangji kali tang telum kachesong intonte iltum kachesong intonte yong si iltum election sundun pen election bagong si undemocratic pen claim that democracy around power that pen si claim pulo tangte lake election kali Bithung along ke alang litum mathalo BJP party deadlo one party busi chamatha kali Garbia Kankerai Setumhan Kerai party APSLC pen candidate Intang Kring pen Arjabdunda Intang Kring APSLC pen candidate Arjabdun no nang tum arju chini nang gila bang solam nang litum chamatha tame national party BJP party na putong ke chamatha ma APSLC pen da rat pen nage toy dun no APSLC apanta candidate do candidate apanta me nang itum election democratic aron pen alang khan paklem long nangi kupia porsi pini APSLC candidate phan Bithung constituency lo harassment pier lo gunda alang gunda BJP candidate masih gunda kam ke claim alutin Bithung Rengkama constituency arada tum la bangke jong wek nangi gunda kepang rengke dilitum kroy krei ngolong bangke leader siklang nahi doctor siklang nahi civil service IAS ACS siklang nahi teachers siklang nahi wareng or sai ke claim tuman lai siklang nahi gali makala gunda ke klang itu mening hang he gunda ri bangke non amat pawir nangi Bithung Rengkama ram sila bangso gunda giri pawir werek pulo tante labang so side effect bangke 26 constituency bang senang tum pandang humri daji na inside daji labang so lenteng saya hut dak Bithung Rengkama ko agunda giri tum nilitum han adai nang pilong le na itu adai lalu lasi bini abang ilitum dak ilitum start abang ji lapel ilitum dak West Karbiang long East Karbiang long kadukowe songja teman nawang ji ilitum kache song ke laheng lo Bithung constituency bang repolling conduct wek namji lahen lo itu demand lo cekoi lo gede anjay sini nilang ton kok lo kado Cukup itu lo alani kami dumisan tarfalam jabot tapi nanti sudah ada ulang tuh kalau itu bisa itu lo langsung putar akan dia tuh posisi putar itu kemudian pelitung lampu lagi konsumen lagi itu ngolong mati 2 hari yang kita ju kusi punang toko atau 2 hari senang sudah toko lo kusi ulang ke pasti kusi ulang candidate atau hai mati tum sing warna atau hai kursi cuma tanya putar itu lampu lagi konsumen Tawak ini dah langsung ulang Karbiak he kecing hon Songja po songja bidora than keteng si APSLC radong pajirik lo radong ning jibi nai kato ko beta Bithung alap ta wot ke jok ke aning hang mang he komani nang ther ko hilam ma komani nang ther ko hilam ma la si tu ma bang so siang tong mang itu mang ke ang song pale nang por pen keteng si kedak re-election da re-polling mga dowek nang po. Kalima! Lasi! Tuliram rong hanjong si! Nali dom do protang te nali dipasi kicia sobhan ameneng thana hedalo! Ha? Tuliram
mong hanggang si nang li tom dote nang li bipo si nang li kecil sofa na meni than hebat lo ningkan po nang li siam coba mahut nang li nujong si karbi pucik krong pulo tangte hala bang sosai bolok kem kedap la si nang li bhanang arjuin tung nang li rom arara phan komani han theng nang di komani han chok nai potong nang li tum la sosi ke thano mante nang li nodek siam keman tangamang siam keman tangamang komane riso jang phan komane riso phan thai ke blok tong nang tum thano mante ma ko soloma alang li hot ke no som thot sira phan ke thano ke no ta la sosi klem lo kente Tolera mongahan nang li gundagri bagay ton melu nang li ke meste namunut kali poke nang li ang theke paklang lo nang li ningkan hini aprang masal di paklang dak lo labang so gundagri ke PSLC tungge koi kre nang li kini statement kisi pilo election mangke ing samjin man sigedo ande di thungo lo PSLC polling agent abhani bosi ke thenge chokonte halo bang solam bang nang reply cipi tharat phan lam kha supino nang li jong si no na karbi nang li jong si no the ka ching hona bang plon dang de kopisi nang le hai sai baklem lo nang li si so sai lang no ka bang so phur ke bo ke nang li si ke cheng lo dak bi thuk ben ye si hot ke cho ka che theng bang nang le long mai long ning jelo jeno na por ke che chok nang le lo che theng nang le lo bo bang ke ye klem thuk ke nang li si ke cheng thu yu hera ko bali office ki pida nang si ke toy nang li jong si nang li nut si man ta mun jong si nang rada phana le thang thek thep lo te nang li siem ke chu ko pisi out ke dolang te buthat to out la si bi thungara ta bang so gundagiri bang gen ton melo kar bi jum ta batai si ke nang ke theng ke chak ji ta batai tharo ke nilita che chak che kado go era ta che chak na to chak na la si bang sola men ke ning chibi nangi di thong gundagiri to ma nang to men ton te pro tang te hai mo phur ki mo na tum chelang oi no la na ki sum por nang tum ham nang khe nang rap nang dona rap da tum si chini se tangka joy ne be nang li be nang li ong nang li ni nang li punu nang li kote phana nang li chini ne sel nang tum bi thung rap la son na BJP long do akar bi tum e dona rap da che tam long oi I ke hana che tam long le lang si na tum ke claim lo la ke tum khe phan kana hok lo gente koma lo ke chok che ke lo ke ala ke ja bang le chok che lo gente ja bang lo la si kar biang long ben nang ke non ke bang ji la bang soi me si kilik dak ri polling do wek nang po di thung long nang ke administration do gamai la bang claim wek nang ji ja si ra la bhane li tuning ri administration of tumang han punang po ni tum ning ke hang penon hut joglong nang ji la pe ni tum ani sia patum ni election tum ning hang ben hut joglong lelang ni tum han nang ke pher nang ke hap po bang tum rap long ke paklang thek nang po no tinta la bang so jong je paklang thek pul bang te ri polling do wek di la bang ke ni ngaro marong ri polling do ako hai ka hai wek po ni han ke pher ke ha ben ke pahai unai murid man ke lam ke than lam chu lam dok ke lam ke than ke no ajat ta te churji tulera mong hang nawi gunda be ningkan proxy ningkan ke phonal habang so congress BJP da murid han ke pher ke haba joine si policy along dengan iklan daglo nang le lama ni ke haita rat to ningkan sa mele nang ham nang pahai kali murid han ke pher ke hab pen sinang le han nang pahai chot ningkan sama lang han pat nang dipikali labang solam nang li cicini lo kanon rat tum non tholo labang sola mangke rara tum non labang so ke mang mangke ni tum patun ji labang so ke mang ko bila gi thola lo mangke ri polling do wet nangi rat tum ke mang bi thong rata ke mang mangke bi thong lo mangke ri polling do wet nangi
Lasi. Lasi. Milia Jun Tuman. Ditolong. Gunda ke Pangreng kemana? Ditolong gunda Pangreng kemana? Ditolong gunda Pangreng kemana? Ditolong gunda Pangreng kemana? Ditolong kemana gunda Pangreng? Itu Ukraina. Itu Ukraina. Itu Ukraina. Lasi itu Ukraina ne. Gunda ke Pangreng ke tumke. Aot kali tumke. Tumke dokter manangji. Engineer manangji, IAS officer manangji, SS officer manangi posisi ke EPSL ke aning mang dalam jetham. Kita tuliram langhang manggal kali. Kai kita gunda, alang asan gunda sonte mando nangji posisi kai kita raba alang liya gunda acam cat hon sonte thano kelte. Ke theng nangji, ke chok nangji pulak se raba phan lam tham dam. Mami hanai thok tum nangji budang lang li ke thano mante. O mane phan Heng nangi berdolang lagi tanong ya mante. Lasi itu makin mang bangke, ditulong bangke, ripoling dobek nangku. Itu pipet hang nang cini lu. Kali ma? Itu nang cini dalam hang tak. Ditulong bangke aja dabidi penoi, ripoling dobek nangku. Lalu kata mana li corolo, ini itu ning sampigo ning arang pigo itu masalo nang le lobon. Alang le phan le mu tu apua bet lam pathan tunak nang le polang li dasi kado i phan da ni lam phan si lam ba ju kong ro ka dong La prang pot pen non lalu. Office ku priko mal kali nang litung sini ko. La bang second to ko sala bitung long office ku priko mal ko toy ke la bang ako. Para ke. Nang le tum dam